hayi wami uthi makhulunywa indaba zokuthandaza kube ngathi into yalaba abanamadoda angakholwa belila zombithu kanti into yethu. Hayi wami haleluya. Wahlala nomfazi omkhonzo wakhuleka kuJesu, wakhuleka bathi bayazama ukumsusa. Wathi la evula khona uJesu umlomo wathi uJesu ngeke ngithathe isinkwa sabantwana ngesinike sizinjalo. Ngicela ukusho ukuthi mama mawuthandaza zikhona izinto ezizokuvimba kodwa yiba ngumfazi onekani. Hayi wami yiba ngumfazi ophilelelayo ukuthi kwesinye isikhathi uthi mawuthi uyathandaza bakhuluma abantu kuze kukhulume nabazalwane. Hayi wami kodwa yazi ukuthi wena ufunani Nkosi. Haleluya.